Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Pradhan Mantri na Gujarat ta lupa koti lising kuntra mari chani gi tongan basakot thorangi project kharagina urep uyum tangani kharana sangagani. Decoding Indian Ties, Traditional Wisdom and Modern Perspectives haibasida numit nini gi oiba zati thaki seminar ama hauzik Imphal da pangthokli. Anawba makhal gi GST lebaksin betungbada ningthaukaba numitagi chanaba hauragani amasung Kendra Information amasung Broadcasting Mantraloyna Officing-da Lu Nanbagi Chanabi Thamnaba Pandamda Akhanaba Campaign 5.0 haudoklagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na Gujarat ki Bhavnagar da lupa koti lising kuntra mari chani gi tungan basakot thorangi project kharagina urep uyung tamgani kharana sangagani. Project sing adigi manungda maritime LNG infrastructure, renewable energy, highway, healthcare amasung urban transport na chingba yauri. Ngasi sangaga dauri mariyo project singi manungda Indira Doctor leba Mumbai International Cruise Terminal asisu amani. Pradhan Mantri na housing haki mamangda Bhavnagar da thungkibaga loinana mapamadugi miyamna harauta yamna okay. Pradhan Mantri na samudra se samridhi gi matangda pangthopa exhibition amasu yengke. Khongsadasigi manung channa Pradhan Mantri na Letholder leba National Maritime Heritage Complex satkani. Dolerada Industrial City su nongthakdagi yengsingani sarkarna paikhaliba thorangsing asina rajya sinba tungna sel tungi phibam phagathanba amadi miyamda anoba kudong chaba kaya phangalagani. Decoding Indian Ties, Traditional Wisdom and Modern Perspectives haibasida numit nini gi oiba jati thaki seminar ama ngasi GP Women College da pangthokli. Home Science Association Manipur na Rajagi Social Welfare amasung Agriculture Vibhag ka loinana Manipur State Commission for Women's ka punna kusamna duna Rastriya Poshan Magi Thorungi saruk ama oina pangthokpani. Thorumasigi nunggeba waroldi angangdagi hauraga ahal oirba miyoi phawbada machiweba chingjak phanganba haibasini. Bishnupur Jilagi Nambol Sabal Lekaida ngarang sakhangdaba kulai paibasingna ambush torokpada security force ki miyoi ani sikiba mangana sokibagi thaudok adubu maikei kayadagi yaningdaba fongdorokli. Manipur Vidhan Sabha gi Adyaksha Thoksom Seitabratana thaudok asibu kana yaningdaba fongdorokli. Chirolamada bahangna hai Rajya Santi amasung tangdu laitaba puraknaba honaringai tanja asida asiguma pangdabagi thaudok thokpa asi laibak thibani. Miyamda akitu jungpo onduna santigi lambidagi nathainaba honariba asi ikainingai ni. Amaromda Nambolgi miyamnasu ngarangi thaudok adubu kana yaningdaba phongdokpaga loinana wakat mifam ama pangthokli. Wakat mifam aduda Assam Rifles attack tawba yaningde attack asibu mafam asigi miyamna kana yaningdaba phongdokli haina kholaw kaya lauri. Manipur AIDS Control Society Max na yumthong kudingda HIV AIDS amasung STI gi matangda miyambu ningthina khanganabagi thorom pangthoktukna lakli. Masigi sarugam oina ngasi ayuk kanglagi nongchup thangba gatagi Red Run lamjel lamthaki kilometer 10 sangba lamjel asi sawumbungda leiba Biramangol College ta lamthungpham oikhi. Amaromtha Yaifal lamjing Kanglub Tezpur Lampaktagi Sawumbung Biramangol College phawba kilometer 2 sangba lamjel amasu lamthaki. Lamjel asi HIV AIDS ki matangda paujel puduna chatpa lamjel ni. Naha singu masamu phana thamnaba amadi lainatina pumnamakta ingakthokpa ngamnabagi pandamda thormasi pangthokibani. Thormaduga mari lainana Manipur State AIDS Control Society ki Deputy Director Dr. Haurungbam Teresa Nahai. Marathon is basically youth awareness, HIV awareness, aduga myths ma'am. Moina kizaba nungaitaba laiba khotpadu aduga HIV se kaino sigi matang information piba sigi matang da koina angangsingda awareness pinabagi sinjabani ngasigi marathon sharuk ani tawgi amana 10 kilometers amana 2 kilometers ki so ngasigi red run the main theme and akoigi main aim se kishunate youth ki marakta aduga population da HIV AIDS ki matang da awareness pinabagi da Nation at 75 campaign gi sarukam oina Manipur Sarkar gi Textile Commerce amasung Industry Bibangna Handloom amasung Handicraft gi pothok sing utpa motifs humudra manga hujik su sathari. Imphal gi Pauna Bazar da leiba Handloom and Handicraft Development Corporation Limited campus sathari ba campaign asida Handloom and Handicraft ki stall hangduna motifs humudra manga utli. Tabidiba Pawasi Akaswani Imphal dagini.
अनौब मखलगी GST लेबाक सिनबे थुंगबदा निंगथौखाबा नुमितगी चनरगनी सिंगथानिंगायब खोंगथांग अमदा लेबाक असिगी मियामदा पोट चै लेबदा सेल थुंगी पोलुम हंथाननब थौरांग अमा ओइना GST लौबगी चांग चाउना अहोंगबा लाक्ले हिरमसिगी मतांगदा चाउयाइमा हायर सेकेंडरी स्कूल थौबालगी कॉमर्स की ओजा ए रतन कुमार शर्मा आकाशवाणी इम्फालदा असुमना हाय लेजरीबा इंडिया नत्रगा मणिपुर लेरिबा मियोइसिंगसे लायरबना अनम्बो ओइबनिना मसदैदा 0% गुम्बा नत्रगा 5% गुम्बा सदैदा हंधबीदना थंबीरइसे मयामसिकी अहोंगबा लाइबसे अफबा कानागदबा samna chana thaknaba daily requirement toothpaste dagi sapon dagi hawraga 0% daga thambiraiba mayam singse kanaba je adum oiragadabani mayam je inflation wankalba maruina leigadaba mamandu dagi changdu dagi hengatna wankalakpa unconditional oina wankalakpa bu koina inflation na hena su koina dum khanai ji achamba waronda na inflation wankalakpa duna mioi basingda awa piri basingje masigi je hadaki GST na kharama khaidi kokane habagi asa tawe nungai ba phawe प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादा सेवा अमसुंग सुशासन हाइबदी मियामगी सेवा तौबा अमसुंग अफबा लेंगाक शासन थंबा सरकार हाइबसिगी वखलोंदा लेबागस्ते साउंड ओहोंगबु पुरक्तुना मांगलोमदा चंगसिनबु होनरी सेवा पर्वगी सरुगम ओइना सरकार असिना अंगांग नुपी मचासिंगदा लेमना महिमसिंग तमनबगी थबक चतरी थौरांग असि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की मखादने केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयना ऑफिसिंगदा लू नानबगी चनबी थमनब पांदमदा अखनब कैंपेन 5.0 हौदोकलगनी थाबुम अमा चुकना चथगदबा कैंपेन असि मथंग थागी अनिदगी हौरगनी अहानबा तांककता मीडिया यूनिट सिंग अमसुंग मेन सेक्रेटरी सिंगना मफम सिंग खंगदोक्तुना लुनानबगी थबक पाइखनबा खंगली ऑफिस सिंगदा रेकॉर्ड सिंग नीति नियम नायना थंबा कानदरबा पोलम सिंग लंगथोकपा अमदि ऑफिस सिंग फजनबगी थबक अयनबा मिदेंग चंगनी अखनबा कैंपेन असि इंग्लिश सिंगनी कुनमाथोइदा हौदोकिबनी इंग्लिश सिंगनी कुनिथोइदगी कुनमरी फावबदा सिजिनबा यादरबा पोलम किलोग्राम लाख 10 हुंदोकी अखनबा कैंपेन 2.0 की मखादा सयसिगी अगस्त फावबदा आउटडोर कैंपेन लिसिंग मंगा रोम पांगथोक्तुना मफम लिसिंग 32 चाटुक रोमदा सिट चेंबगी थबक सटकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 85 सुबह मपोक कुमोन मरी लेना नेशनल अवार्ड फंगलबा फिल्म चलो जीते हे लेबागसी की स्कूल लाख अमरोम अमसुंग सिनेमा हॉल चौंगारोम द उली फिल्म असी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न अंगांग ओइरिंगागी पुंसीदा युमफम ओइबनी फिल्म असिदा अंगांग ओइरबा नुपा मचा नारूना स्वामी विवेकानंद की वखलोन चिंगबु लुमना लौदुना खंजिनबगी मोंग अदु उली केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंग अनि कुनगी मतांगदा हन येंगसिनबगी मिफम पांगथोक्रे सोशल मीडिया थागलपा वारोल श्री प्रधान हाई शिक्षा मंत्रालय लेबाग शिक्षा की लम असिदा हेन चौखट मौद पुरक्नब होनरी लाइक लाइसु तंब मतमदा महिरुसिंगना नुंगाइबा तमनब थौरांग कयासु पाइखटलगनी मांगना हाई मंत्रालयना मालेम थाकी शिक्षा की थबकता महिरुसिंगदा फंगनब होनरगनी विकसित अमसुंग समृद्ध भारत की ड्राइवर सिंग असी अंगांग सिंगनी मसिना महिरुइ खुदिमंगना लेबाग असिदा अफब चौखटप लमदम पुरक्पदा ngam हरियाणा की मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी नाहारी हरियाणा सरकार असिना लेप लेटना राज्य की मियाम हक्सेल की खुदोंचाब सिंह मतमगा चुनब मोंग फंगनब होनरी मियाम ईदान तौबिरकनब थबक थौरम कयासु पांगथोकली मांगना हाय सरकार असिना राज्य की ईगी अवाब लेटनब कन्न होनरी गुरुग्राम दंगरांग पांगथोकप थौरम मुख्यमंत्री नाहाय राज्य से पुनः ब्लड सेंटर 94 हांगदोक्तुना मथौ तौरी सेंटर सिंह असिना सहिसिदा ब्लड यूनिट लाख 3 हेना खोमगतनब पांदम थमली पांदम असिगी मतुंग इना सहिसिगी ओइना हौजिक फावबदा ब्लड यूनिट लाख 2,19 नि चामब्री 138 खोनगतप ngamle अरोइबदा मरोइबा पाव अमोक प्रधानमंत्री ने गुजरात लुपा कोटी 1,53,चनी की तोंगान तोंगान बसाखुत थौरांगी प्रोजेक्ट खरगिना उरेप उयुंग तमगनी खरना संगागनी डिकोडिंग इंडियन डाइस ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स हाइबसिदा नुमित निनी की ओइबा जाति थाकी सेमिनार मा हौजिक इम्फाल द पांगथोकली अनौब मखल की GST लेबाक सिनबा थुंगबदा निंगथौकाबा नुमितगी चनबा हौरगनी अमसुंग केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ऑफिस सिंगदा लू नानबगी चनबी थमनब पांदमदा अखनब कैंपेन 5.0 हौदोकलगनी पाउलोइजरे